Ha, жылоолорун да көрсөт. Мынакей. Чоң ат. Мына ата теги күчтүү. Мындан 5 жыл мурун дагы мына чоң пулга бунун атасы сатылган экен. Эң кызыгы ошол аттан бир эле эркек түшкөн экен мына ушул. Ассаламу алейкум. Урматтуу жана кымбаттуу биздин көрүүчүлөр, катталуучулар. Мен бүгүн Жалал Абадта жүрөм. Мал базардын эле жанында жүрөм. Жана сайдын боюнда. Бул жакта биздин акелерибиз чалып ат бар. Ошону тартып элге чыгарайлы деди эле жетип келдик. Андыктан каналдан алыстабай лайктан басып коебуз достор. Мына аттын маалыматыны берем азыр. Мынакей авам жанына келдим. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, төрөгелгем. Келдик. Колду бериң, а? Чырашып, кадимкидей эле. Ооба. Отуруп алып сүйлөй берейин эми. Отур эле, сүйлөң. Бу биринчи өзүңүздү тааныштырың, ака. Биздин көрүүчүлөргө. Şu шаарда турам. Өзүм Көкарттан болом. Мынау жээним эле ушул Россияда жүрдү эле ушу Кашкатымы чыгарып бир-эки сөз сүйлөп бериң, менен сүйлөй албайм. Тага дегенден мени келип ушунун маалыматын берип кое бериң. Элге салайын ушул атты деп аракет кылып атат. Анан болуптур, мейли. Элге салайлык, айтайлык дейлик деп элге салдык. Бул аттын маалыматын сиз баштан аяк билесиз. Баштан аягына билем мен. Болду. Аттын атасын Мамат Рамалов тайында Караматтан досунан алып келген. Анан ошол чаап жүрүп Каралмада Бөлтөк деген бир жээним бар, ошого берген. Ал үйгө коюп жүргөндө ушул ат бир эле эркек кулун туулганда калгандары баары ургач болгон. Ал атты бизде кошко 550 миңге саткан. Bunun atasın? Bunun atası 550 milyon ras akça küçtü, 5 yıl olup kaldı. Satıp o şekilde büyürü koyup, urajaya kılıp, alıp düşüp çağıp. Anan oşondan bir erkek kulun kalgan. Anam şu jeğenim, oşol dostundan beye koyup, uşul attı, mağa şu beye tusa ber dep жүрüp, bunun bir tuğan ükesi algan. Alıp, anan şular at kılıp minip жүрөт. Bunun ulağı da jakşı, joştu, kızmatı da jakşı, bar jok o jok. Былтыры үйүрдө болду, быйыл куу казып болуп каралып үйүндө эле кудасы карап отурду, бала Россияда жүрдү. Жакшы. Атты мингенибизге ушу бир жума болду, бир жумадан бери бастырып атат. Демек ака, кайра кичине артка кайтабыз. Демек бунун атасы күчтүү ат болгон. Ооба. Улактын аты болгон. Улактын аты болгон. Быйыл баары тааныйт мунун атын. Ал кайсы жылдары сатылып атат анча пулга? 5 yıl oldu. 5 yıl oldu. 6 yıl 6 yıl burada satılgan, 550 minge satılgan. Tügü Jalal Abadtın жылкысы. Tügü Jalal Abadtın özü Karalmanın atı. Karalma Leskosto Böltök деген bala var. Oşonun atının balası. Mehmet Ramalık'tan algan. Mehmet Balvan'dan. Mehmet Balvan'dan Böltök деген algan. Bunun atasın. Oşondan bir ile kulun boldu. Kalganı barla urgaçı oldu. Uşul ile kalgan. Oşol kulun uşul. Uşul kulun. Uşul etide bu yıl. Bu da kalasa buna жазга 2 asi olur. Azı жаңасыдан толуп. Зардасы зор экен. Зардасы да жакшы, жыл баары жакшы, ат ток бирок. Азастан кыйнабай бастырар улум. Анан ушул жердин маалымат берип коюң, тага дегенден маалыматын берип атам. Жакшы. Анан элге салып көрөйлүк, эл тараза элсинчи дегендей элге салып атабыз. Жакшы. Ака, демек бул азыр жаңасы. Жаңасы. Мына буйруса курукта турган болсо, улактарга быйыл даяр экен да. Даяр, кудай кааласа 10 күн ичинде ары берде болуп калат. Бир жума ашык болуп калды, кыйла бастырып турду, өзү деле жайдын күнү бош эле сарайда бош турду. Бу жээнимин кудасы 70 ашкан киши жайы менен карап берди. Баланы келгени, Россиядан келгенине bir juma oldu. Bir jumadan beri tünü günü minip attı kıyla dışıltıp koydu. Attın boyu çoğun eken ha? Oha, boyu ne buday tapmadı. Oho, no samolyotda ötközür eyle o ha? Bizden görüşlörgө көрсөтүп koyalım. Gitti.
Men anda attın canından görseteyin kavak kaşın barın. Attın boyu büyük eken dostlar. 65'te жоғары деп атышат айтқандар анан менде де ошо 65 тазасы бар да. Attın kavağı, moynu, kökürögü, butu kolu, 4 kazığı tazak ha? Biz de tevelengen jeri o. Kıyına kulakadına çapkan yok buyuz. Allah boyu üretince. Attın artı. Attın boyu 1.65 iken dostlar. Ha, jilolarını da görset. Nakey. Çoğ at. Ata tegi күчтүү. Bundan 5 yıl murundagı çoğ pulga bunun atası satılgan eken. En kızıgı oşol attan bir el erkek düşkön eken ошол. Күндү келип булдагы улакка даяр болуп турган уа экен. Үйүрү бар экен достор. Үйүрдө жүрүп келди. Азыр улагын дагы сурайбыз. Attın boyu 1.65'ke tartып alып бересиздер. Aka ulagı turalı aytайлы эми. Topko kандай bu? Muna kalasa, muna bıştısından beri kiçine aralatıp duruyoruz. Hiç attı eke katay salda, ayaka oy tüp düz oşum kanday salsa şunday barat. Anan daha bir nesene aytayın tören arağında tabur osturat. Bunu dançak, anan tiginde bunday diyoruz 86. yılkı. Balanın жылın özünün nemesin 86 deyip жазıp koygan. Basıp koygan da ha? Kanmal olsun da öyle жылına kara öyle jönök öyle basıp koygan azot bilen. Anan attı, kuda kalasa kim jaktırsa gelip ulaka çağıp arılaştırıp alıverir. Buyursa bir 10-15 günde at dayar bolot. Dayar bolot. Salıp görüp akçasını eseplese bolot ha? Bolot ola. Biz kalzelemni atka özümüze bunu böyle zaman kolmuna mingen yok, jama öğretken yok bu jasına kaldı. Alan üyürü de jakşı. Bultırı buna bıştı olup azı sayavaşta böyle bekası oldular. Ama geçti ulan olur. Bultırı 15 beyde jürdü. Karalma jaylasında. Andan aydap gelip Cergetal'da da jürdü, Katmı'da jürdü, Maksat degen bir ayaş kılarlarla şonu beylerinde jürdü. Kulun böyle de Cele'de oldu. O şerde Maksat degen anca kımız satışçı o şerde koyulup durdu. Turdu ha? Üyürü de jakşı attı. Aka siz özüңүз кичинеңизден атта жүрөт экенсиз. Atка кандай баа коесуз? Men kiçinemen şu жылкынын arasında çoğuydum. At emi bayağı bunu hazır Karabayır'dın ne çoğuşul. Bunda dalçak parçak aralaşması çok. Enesi dili atası taza kırgızı. Andaki. Bunday çoğundur hazır kem dili olup kaldı. Anan bir zağı bu balanın özünün işi kızmatı Rusya'da bunu şu atı satsam anan kayra gümüşüme baram deyip gelgende bir zuma oldu. At nasip buyurup satılıp kalsa bu özünün kızmatına getir. At saksa adamlarga kura gelse alat. O şol karaganda adamı yok. Ava bunun en ele kızık jeri kaldı da bardık malumatını aytıp berdiniz. Bu baasını kança deysiz? Kançaga koyuyorsunuz mu? Emi töre, uşunday atlar bile bir kança puldardı aytıp atacak. Ova. Emi bu yerde yepte öyle bir ön akçasını alıp, anan yine üstün maksat bizde dile oydu çok, kula kalasa. Emi jakın kılıp, satatırgan kılıp öyle aytaylı deyip, men jeğilime kengeşip, $7.000 dedik. $7.000? Jakın ele kılıp aytaylık deyip ayttım. Ova, el güybösün, el rahmat aytabı? El rahmat aytat, kula kalasa algan adam güybeti, razı olur. Anan Oştuğu, attın jiloları, ulağı bar ile jakşı kılıp. Bunu hiç kim jama öğretken yok. Kolma kol minilgen yok. Aldı sattı yok. Bu ençi olgan mal. Kulundan beri şu anan janagı жүрбөйбү? $20.000-30.000 atlar. Buyursa oşolordun janında turat da. Bu da kalasa kud oşuların arasında aralaydı. Oşuların arasında dile öğret. Tigi attı neyse jaş bala da ben göğürek aytam dediler. Çok satatırağını aytaylı elge karap satatırağını. Bunu da menet kılıp algan adamın suyunup at kılıp minsin. Hepsi geçip şu senanı men koydum aksakaldı kılıp. Jakın kılıp öyle koydum. Ömrünüzge bereke olsun. Rahmat diyorum töre sen dağı
Mına jakşı eldin hizmatına jirip tilge maksatlarına jet. Kırgızstan'ın tınç bolsun, at mingenler köp bolsun. Kuda kalasa Amin. Allahu akbar. Sadağınızga berek olsun. Nakay dostlar, hiç kanday argını yok. Tazza kırgızlık eken. Atası jönündө dagы mындай ötküzbөстөн, şaşpay uksaňızдар мына 0'дөн баштап ушул даражага жеткенге чейин айтып берди абам. Allah razı olsun. Mына адресибиз Жалалабад да? Жалалабад Шипром. Жалалабад Шипром. Mына telefon номерди экранга койдук. Дагы суроолор болсо сурай бересиздер. Mына айтып дагы койдум, мен экранга да чыгарып койдум. Çalışıp, genen, süйлöşüp, gelip minip görüp daha soda kılı berесиздер. $7000. Assalamu alaikum rahmatullah ve berekatuh. Omen töre işlerin ilgeri olsun. Ükam tapkan tutkan balaşkanга buyursun. Selam eldin hizmatın kılıp türösün. Mına jakşı, mına Kırgız bolgondan keyin bardyk mına Kırgızstanda 7 milyon kalıp bolsa 4 milyonu at dep jaşayt eken. Emi at biznesi şunday bolup kaldı. Anan bu attı, bunday attardın kançası tartıp otasın. Sen de tilge maksatlarına jet. Men de at alıp satam misali. Bu hem bazardıkı bez yençige bolgon at. Bu bir tuğan jeğenim ki Kuda kalasa. Tumşuğun sıkkanday kulundan beri bağıp çüröt. Şularga sodalarına bereke versin. Sağa densoluk versin. Aksakaldara iman ısap versin. Kuday teşirme. Amin. Allahu akbar. Koyşu ekam. Attın malumatını sonun kılıp verdi, Allah razı olsun.